afufuro pinua ani akekese ne ne se kasia ba bia wo bia no anopaye ba ne de aba besomo mede ede na ya obo amali bia bogabsia fo yenye brena finsem no yenkomo ankasa emfa emmamo yedemo hyase ede afri ma me Cecilia Branda pa ne nsem no ho ebeto dwase ma me sika bia egu ne fie absiafo ne house girls ya wonu omo eye adwuma jeso matwe sika ne mo ma me no credit sense ne sika ne doso ebro so ntino na cheso ho enye ni kru na eja wo ko fie ko pie nkoda ne so a na nkan nkoda no mu didi maame ne ho a maame ne ko yi aposifo asutira aposifo bam ebeche eye house girls imi no omo edi the patience bochi ena Sarah Jeya ebzafo fifi mu ehyase se ekoso ene ehyase wa bra special prosecutor ne dom ko eko maame ne fie mebeto dwase so makwa akose sika e de free maame ne pass ne wardrobe mu a na enya semketo special prosecutor ne maame yedru bebe na akwa atwema menche se opeso de ne nsa ekoto maame ne bank account nyina so emedu bebe no court yes special prosecutor ni tumi se otusa no mo no a wotu no emedu bebe maame ne bank account wa na special prosecutor de ne nsa akwa akoto so no court share se onfa ne nsa emfiri so kese fifimu de bia akoso pa ne no ene beto just special prosecutor penny for the to just so mo de also mo ye bia no ma ye awie ma asem no mo dane e de akwa iyo company for ma iyo company for kwa akoso mu no attorney general penny for so de krata ba bonte be kire se de iyo company for person obo ye se omo de kwadubo foforo ekobo ma me Cecilia Branda pa no omo efi se so mutu sa no mo no a enya de a ebebo nte be ya asem no omo emane nso ba bia akwa akoso no a ne ba sey no ena mampeni da John Dramani mama akasa de afa on se sa ade we ya akoso no o se Ghana for bo se so don for ya dum abi asa so adane tumi amane bio se mampeni a oba ya ade edika obeye ma me Cecilia Branda pa ne nsense me beto dwase be $1 million ye dane fie enkoda omo esum no fie no makwa akosesa eno eche $300 away €300 omo sesa bi di aka home 1 million Ghana cedis chese ejapade a na egu ma me ne fie ni sika enkoda ne twede ko ye nyansem keto a empenifo ko mu a omo eja ne trasa no mampeni da John Dramani mama ekire se oba ya ade obeye ho adwuma ene se ma me Cecilia Branda pa na semi obesa komu biu na mfifimu akoso na de wo se ebono bia no etimi abono ememra ene no edinti wei ma me Cecilia Branda pa ne nsem no nsem mampeni da John Dramani mama wakasa ede afaho yeto aso na yede ma concern from Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bami obsafo oguso a wonamu a ya wo ba pro eto chesene nsem de akire Ghana fo ne nyina eyese Ghana fo benya ne mugidie ne ada to media mano December boso de to so aba ye boboy ho ne yakwa akoto no na ode atoga se Ghana ya ba mra constitution ya mamra ne nche ma ne titiru ene ne fa ehwe eye agudie tuo eye Minerals Act ne ho no so don for ya do ma Ghana fo de tumi ama no oba ya obesesem na sesa obesesem no ebeboa emekoba se bia de concession ekwakomo obi so onko ye adwuma wa asase bi so a wo hene kro no wo sa kro nim no wo mo ebehwese emra ne bebo hene no ho kwan ama wonya tweka wo sa eye anamuntu no mo sense ebe se nipa binom ne tenkran wono asase no kro na wo so obi nkotu gold wo so no wonsi so da na so ama na krata se wonko no nkonko yeso adwuma Vice President echese samra no odonfo ya adoma ma na dinkunim e December batu no mu a oba ya obehwe se ensakire be koso osamare no se beye na nanom ne adehye na ewo bia ye kwa kotu gold no omo ebenye twaka wom sense de bia obi tenkran no asoma se obi nkoye adwuma ewo ba bi Vice President nsemo a wode atudwa eni. So, you formalize the small-scale mines, but we cannot be successful without the participation of the chiefs. The chiefs have to be part of licensing of the miners in their localities. They have to be part of the whole process. And so we will have to make the necessary amendments to the Mining Act to be able to do all of this. Decentralize the Minerals Commission to be in the various districts. Decentralize the Environmental Protection Agency and make sure, say, tailing dams and all of that, so that they don't go into the water bodies and contaminate our water. Let's help the miners because
Fonti we a Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yetene ke we mra na jese na probo wato emantemu wode ahyehye so ne no akire osaso ede so se o gidie warishimum se de ma MPP amanyoku atu ani ne yesi ayine fo koto aba eda tumi ma no se oni MPP amanyoku anim no form enko 2024 elections December bosume de toso enso abato no wo se twedi amponyankrompo no a enim de woso ye ene de opeso ye nti na MPP for de tumi man wo se oni partner nim na so owo gidie se Nyankopon pese wo fa no so na ode ya de foforo e wo mamu enu nti ene ma MPP for yi no se oni MPP partner nim na famo enko afia bato no. I can do something for them. I believe that I can do something for them. I believe God uses everybody that he wants to use to change in his society. The good book tells us that. And you know, the Bible, even Cyrus was used by Oprah. Who was not even able. And so I believe that someone asked me, can anything good come from whatever? I think that something good can come from whatever. And Fonti we a Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yetene ke na no ne asofo wato emantemu na Asia edin komo na probo ya Western region ne asofo ne hia ya sofo ba kokobusa no senti bibi papa bi ebetime free Nazareth enkoye Nazareth de nenso walewale bibi papa bi ebetime free walewale aba na na oyi ano se utwedi amponyankrompo no a ohata mununkum achi no a ode no ebedi MPP amanyoku nanim no ogidi se obibia opeso fa no so eye ewo mamu nti no ma no ebedi MPP party no animu sa no ye to aso aban ya amamre ni amane ema se de apiate ensase ne adan a na aban ebrodi agu honom no se wo ma adane de ama dehia ewo apiate abonte so mo no chiare hosem a esiye ya atopa ye bi kopaye eye 2022 no no January bosumi no mo arehosem pa wori ewuwu ye wuwi wo mo susu prepra ebi da su gwa ya sabia chese operation no ne ade a osa doctor for eye wo mo ho no NCP ta na aban shebo se kro no ekodane amanfo a chese panie kro manfa mfiri mu no obesa so asikro na chechiri kro ne biu na enra na abam mpedimfo ya amamre ne amane a adan a wo masum de agu ho no no wo edane edema adehie no Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene koye ekodane sa adan ye edema adehie no wato emantemu na ne nsemu a ode etu dwa kakrani nananum muamuba babwa otingesi former MP obo modenta wa ejima yebetini ye wa hano Mumbo na baso nini bona baso moso mumbo na baso obo modern President Nana Akufo-Addo Oshemubo se asama esi no obe si adan fufu ama munyina oka no so wedi so enne nyame adom yewie sadan yi 124,000 units Nana Akufo-Addo osie idea oye enyesa oye tedana se nyame shira ni nyina munyina bako Fonti we a Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia mra no ya amamre ne amane na adanya abaye sum de agu apiate nsase ne so no wadane de ema de na ohine popropa owo apiate abonten so nana atakojo eye breyambe ya wotoso mienu esoso de aseda sronko eko de ma aban no mampani na nado danko Akufo the Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene MPP aban no ewo mo bosha womo ehye adehye no no ma diso amenne womo edesere ahye womo emfurumuma apiatefo Ghana man nyina saa toiran chembia atoye ma yan hyano so ne bia antu ye biem emra eja no ede no ewo kai nim no na obi anim de na so onum na etwe ben na omko ase omko video no ade na blast ye no dodo na
ebinom so epirapiraya sabe egu so eje ayarotwe enso yede nyame ase enable benito bio na daruma obi anim yede enim se obia na hobeto no Observe fonti we yo he kese owo apiate abonte so na yete ne nkan we eyemra na abamu mpanimfo ya amamre ne amane na kronu ahie grabu no omo asine fofra omo edane adan no nyina ede amawunum ye to aso ne ede makwandi si amanyuku na kache na yewra Johnson ese edu nketia national chairman demand si amanyuku no de atugya se mampani na nado danko akufo do chima pc be ma boada wose brane nkoyu ebrane nkoy kra sika wie bia no so wadi a oso ofie oboso ofini nyina ebrane nkoy se mampani na nado danko akufo do bia wawie sika kogu bia wawie sika dia kwakosum nyina no okotabire de bananye sa ndc aban ba wo ba no ba se kakai na bia o mawie sika kwakogu bia no wonoma akwakoje ediaba opade Johnson ese edu nketia de sansem to jawabra no wahia ndc amanyuku ne mpanimfo binom ewo America abontenso. Akufo-Addo and his government can be likened to a person who is riding a tiger. If you get down, you'll be deformed. And if you stay at the back of the tiger, you die of hunger. And so they are not worried about leaving power. But the real problem is about what happens after they've left power. But we keep assuring them that to save Ghana, we should not allow anybody to engage in wrongdoing, in looting the country and getting away with it. Sure. And so if that is what they are scared of, they better prepare. Observe fonti we chairman general the man this amanyuku ne Yewra Johnson esedu nketia ne yete ne nke America bonten so na obutu a ode sansem ye atudwa afeya famonko adwoso abaton pesu aso ba election e course na no bonada ewo omayi mu akiri nkomo ene akiri nsam abuboba no ene se mrasebe adwani owo mrasebe gefie ma adehye a okwada so abaton pesu aso Yewra Kingsley Nyakona na so ayesie ne nyina video bi ne mfoni bi ebeto dwa so owura no envelope efri ni botomu a abato komisana krache fo ne mabawa no mo ye adwuma no se no wode ma wo no mo se ye chop money susu na no wode ma wo no mo bisine asenchemu na kwakwa bibibi enam so ema ndc amanyoko ne fa okwada so abato mpese so de ababetugya so mo de o mo mpenchire mu tente bia Yewra Kingsley Nyakona a wo ye emrasebe dwani de ma de hye wokwada so abato mpese so no enne ya won resign on for adwuma nto no se emrasebe dwani no won semfata se udi ade hye wokwada so abato mpese so no mpia utia bribe de nyade on beso no so owura Sylvester Japan a dodo na friend say Sly oye communications officer de ma NDC amanyuku no wo kwada so abato mpesua so enudi wo manim de sansem ye tudwa nyina ne se eno ye nyina ye hu eni amonsem kwada so MP honorable Kingsley Nyakona ekoye ejiso by elections. In fact, on the Nimbuasie Abre kwada so constituency. Na the year came in and said, yes, Ghana Police, OSP, Office of the Special Prosecutor, said assemble Munso Muke. Now, any other society was so constituency. Yes, and maybe a German Ukraine, the position was a Siana. Yes, a Subana Bian or the dance, or damn it. I don't depend on the position now. Lemon, the year catching in United States. 2024 elections, Manian Argument said, or by yes, I do make any be, and over this I do make any be, our constituency. Executive Sawaha, and here peace, Obian of a chairman. It's as your Musa in Subano, it's as Okogana memoir, a criminal offense. Abzafonti we NDC amanyuko ne fe wokwada so abaton pesu aso ne yeti wo no monkeya wo mo ekyerese Yewra Kingsley Nyakona wo ye mrasebe dwane de ma wo no mo pesu ano so no o mo mpenchire mo tintin bia na bia onfo adwuma ne nto no mo MPD utua brabo atomra brabo tua na mu utomra de da na MP wakwa akoye bia nti we ade hye wokwada so abaton pesu aso ne yeti wo no mo enken ye to aso na ye de mo akọ Dr. Raymond Atuguba wono so na tena ye
ebeto dwa se mampani na Nadu Dankwa Akufo-Addo kwa yie bi wo eye from Mantam voter region ema mampani na Nadu Dankwa Akufo-Addo echia no a okodru ahemfo no so no okachira ahemfo no so mu nyina ansori nyina ho no mo enchia ne senso betenetena sema sansemi kese beye ho ewo omayimu na Dr. Raymond Atuguba amsiafo ochiremra ewo Ghana School of Law de atudwa se Ghana mra no be bie ne ho no ma ya twere tintimu se mampani na Nadu Dankwa Akufo-Addo kwatia ahemfo no a osa ahemfo no esori gina omo na so echia mampani amsiafo na ochire se de koso ewo voter region no enkonkoda ebisuso esi ewo damangwa bonten so abra ebeto dwase yesi mampani eko yabongura na himfie so okwa akotia na papa ne te wono ma edu baby mampani ehye sese wura na nsore ene enya de a wo bechia no sansam ni nyina na Dr. Raymond Atuguba ekyerese mra bebie ni wono ma ya twero no Ghana constitution mu se mampani Akufo-Addo ekotia wo hini bia oso hini na esori gina hono mo na wachia no. What was worse was the release from the Ministry of Chieftaincy Affairs, Chieftaincy and Traditional Affairs. They just shouldn't have made that release at all. It just made matters worse. Respect towards chieftaincy and religious affairs. Chieftaincy and religious affairs. Thanks for the correction. The first point I want to make is that respect is not demanded or commanded or commandeered. It is earned. And then we need as Ghanaians to focus on this because many of us do things that create disrespect for us, and then we turn around to try to compel respect or to demand it or to commandeer it. Respect is not commandeered, it is earned. That's the first point I want to make, and the most important point I want to make on your question. The second point is to look at our constitution and see what it says about the scenario that was depicted in the video. There are two competing constitutional provisions in this regard, and it's unfortunate that the Ministry of Chieftaincy and Religious Affairs, you said, chose to focus on only Article 57.2 of the Constitution. Article 57.2 of the Constitution says that the president takes eminence over every other Ghanaian. So the president shall take precedence over all other persons in Ghana. Those are the exact words. Observanti we Dr. Raymond Atuguba Oko University of Ghana Law School awono eye din e wo hono na yete no enken ye de kase na ekwako wie e Ghana National Fire Service wo no matena ye ne fa e wo mfimfi mantemu na Assistant Chief Fire Officer 1 John Amate wono na oko mfimfi mantemu Ghana National Fire Service o commander e da no bisianfo me bosumi a yerumi oko wiase nyina wo mo eyesi wonum se eye International Firefighters Day titiru ene me bosumi ne de toso enan and I'm Pimpiria no mote this adwuma nam so ma Ghana National Fire Service adwuma ne fa wo mfimfi mantemo ayene se me busumi nyina omode be ye ncheche ne nkasa ho dwumedie e de ama dehia e wo mfimfi mantemo nam so ma Fire Service Commander or Central Region ye futuo akọ e de ama Ghana man se duru ba bia Fire Service wo adwuma ya ne entiase enti ya ne ani omo kwa akọ ham so ne omo akọ akọ pre wo se emwa kra so when you ewo afi no ashasi reports are ewo sharing say we have been able to reduce fire outbreaks by 2% in compare the first quarter this year and no sharing say at least there were our communities, our lorry parks, our markets, our TV, radio, so amount for every year. And on and say amount for the asset and the also community so that they are buyers will still come down and we will all enjoy. Observanti we Chief Fire Officer 150 Mantemu Yura John Amate and yetene ke ye gina we so na no pay nsem e bobo no de babeso mo na buziafo ye de mosia ne asore amama hene ye dubu acha asaso atenase biu e de ade ache bia dwumedi asaso ababetua mo so no pay kuku ane chinchin fidie ne e de ema me Kelvin and if David Chane brana na ya onom na keka ne mesi ani de ye call television ne so mensusu medi e de na ya obo amalibia boga